ሪሶርስ እያንዳንዱ ክልል ራሱ ከቆጠበ ወደ ፌደራል አይደለም ጋፓቸውን ካሉ በኋላ የሚጠቀሙ። ስለዚህ 10 ሚሊዮን በነገራችን ላይ ፕሮጀክት ሰክሰስፉል ለመሆን 3 መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጋል። አንደኛው ማህበረሰብ መቀበል አለበት። ሁለተኛው ፖለቲካ ኮሚቴ፣ ሶስተኛው ደግሞ ስታፍ ኮሚቴ ነው።
warri PCDP aanaa fi godina irraa dhuftan waan kophaatti biratti jira dubbatti afaan jedhanii waa'ee biyya baatu sanaaf godhangaa dubbataa warri keessummoonni suuraa namoonni asitti waan faadhaa alatti sin barbaadu boqolaan daqiiqaa